Ka jingpen sitom ya Adam. Nakapenta kapop ba ulabam ya usok bala adong. Kaya hap bat kata ka kampen ken an ke jong u. Ni priak subhai pi sakaneka Bible study series nakaneka Amen Faithful and True channel. Bat hakaneka singi hakaneka video ini pet ya kalanong kebalai dekat katnyo hadu kat kendai jangka kitab Genesis. Hang ni keikbangi deban kelin kong kalong katno sin tien bam laong haka bayadei bat kane kajing bishar ya u Adam. Ini page bading ni pelit ya kane ka kitab. Kane ka kitab Genesis kalong ko belai dekat kebakan yau hadu kat kendai. Dia ingin pulih ya kane. Kano sin don. Kaktin pam. In page nabar ba melas ngap ya ke jingkren jong ka tengah jong me pat me labam na uding bangla hukum ya me ban bam ka khandau kan long kepala tim namar jome da ka jing trei shitom men sayo bam naka baro shidenter ka jing im jome kan sa permi kisya bat kisya buit ya me pat men sa bam na ki jin thung kalum kawa nangta da kasep na kesilang mat jome men sayo ialah kabam kadi adu pamen dalit pai sya ka khendau naba yame lasim naka kadomet melong sya kadomet menit pai te li dan san sin laong yakane ka ktien bam hai kini ki lai dekat kanyo kat prakat kendai jang kalanong ke balai kitab Genesis. Di hakani ka dekat ke bakat kendai ke ba laong ba dakas ep nak silang mat jome men sayo ialah kabam kadi hadu ba men dalit pai seka kendau. Sadu ba men dalit pai seka kendau. Dak sep mensayo ialah kabam. Dia ka tin Hebrew kata kabam kiong yo ialah kabam paring kiong you shall eat bread. Dia kene ke bread ka paring kabam ka kasi ka Hebrew ka tin kalong lechem dan lechem. U Adam bat ka im. Kene ka jutang jong ka jingalong ka wei but ublay. Kila bam ya ka ya jing bam dan ka jing bam kata ka keper ke bah kentang the garden sanctuary. Henry mentapat kin hap ban datrei dapen mi sep ban yo ialah ka bam keti. Lano ublay, lano ublay, ban rabiang ya kene kejin ai, ban yo ya kene kapam, kata kajaka kapakentang kejung, lano pat. Ki riti leniam jong kajutang Sinai, kileng dok, dakaba ki penlong daki ya ka jinglong jung briu balas yo jing siukuna kini kileng do jong kene ke jutang lum Sinai man kata yo kila bam ya ukpu pen i ka jaka ka bakut jong ka jaka ka bakentang ke jong blei nglaban siam kene latangi pule kitab Leviticus. Kabahabang ini pule nak kene ka kitab Leviticus. Kalau long kebaat pusau.
Bat kedekot san haduk kendai. Ngan pule nak banta jong pi yakine san haduk kendai. Kene ukpu halor kami ksiar. Dalam tak kumne yakileng dok. Shim yang moida ubani bada une syat kat artli ki kepu. Wei kepu undon ar nakasipau jong kasi epa. Pinbu riang yaki ar kerdan. Hendriu isi kerdan. Halor kami kepada keksiar bandala. Pidai banbu sakadhup iubi kebakhoy. Hakawai kawai ke kerdan. Ba undup long ukpu jingken mau batrua dakading hautrai. Lenter man kasih sabat. Uaron unbu renti riang yau hakmat utrai. Hakakerteng upajba Israel. Kum kajutang kapai sijunom. Kum kajutang. Udai banlong ujong aron bat kikun senrang jong bat kidai ban bam ya hakajaka kabakhoit. Nabakadai kapanta kabakhoit tam ya na kijin kinya thang hautrai. Kene kadai ka an kabane sijunom. Ikane kadai kabakileng dok jong tu kajutang balik tek halum Sinai deng blay bot ubreu deng baju Moses. But kane kajing ai banyok bam biang ya uni ukpu haka jaka la hak per kepakentang ini kan kan long haduk kata kapor baan ai ya kata kai Eucharis keba ukun benriu un sayok piang biang sasisin da kajing ai kajung blay kajing khot jong kene kajing ai ya banyok ban bam ya une ukpu ha kajing along kawai padu blay ha kajaka jong kibakhu jong kibakhu jong ka jaka kentang ke jong jong duan ba kentang jong ke kebai kini ki arngut kibreu adam bat ke im kila duno ya une ukpu bat ban bam une ukpu hakajaka ka pakentang akan ka keper eden enda kila syabe kim syam layok syuk ban bam ya uta ukpu handrei adu kata kapor ke jong Jisu ya keba ulabu ya kene ke Eucharis paki breu da keba ya tek jutang baru blay ba kisayok ban bam pat kene ke digijing yok ban bam biang ya ukpu paki ladu de kajing ai kajung blay but Jisu haga gospel kat kum Yohanes kalong ke bandriu gospel kat kum Yohanes long ke bandriu kat kawasan puwe ni pule kumne ya kane kajing ong jingkren kajung Jisu ngalong ukpu baim ubalawan hiarna beneng ngalong ukpu baim ubalawan hiarna beneng lada uno ubam ya uno ukpu un im junom bat ukpu bangan ai ha ulong kadok jonga ya kaba nga ai kenang baka pertei kandup im te hakane ke jingalong ko wei ke jong ublei anik jingwan jong Jisu utau ukpu udai kamet jong breu kamet jong Jisu kamet jong ukun ubreu balong ru ukun jong blay utau de Jisu ru ai yakane haning le asngo lada uno ubami uno ukpu manin kong wong kumno ngalong ukpu ba im unde ukpu ba syusyet ma ukpu ba im ubalawan hiarna peneng lada uno ubam ya uno ukpu un im junom pat ukpu bangan ai ha ulong katok jonga ukpu ulong katok jonga katok ya kepanga ai kenang baka pertei kandup im kenang baka pertei kandup im di nang ta syapang keniru ni pet ya kejing patai
na ka Catechism of the Catholic Church ngan sim kawai ka paragraf na kani ka Catechism of the Catholic Church ka nomor 1000 laispa arpusau ngan pulih hapi yak kani ka bayahap pat kani 1000 laispa arpusau ka ba ongkum ni pulih chua ka pareng. The Eucharist is the source and summit of the Christian life. The other sacraments and indeed all ecclesiastical ministries and works of the apostolate are bound up with the Eucharist and are oriented toward it. For in the Blessed Eucharist is contained the whole spiritual good of the Church, namely Christ Himself, our Pasch. Ka Eucharist kadai ka tolong bat ka clear du jong ka jing im Kristan. Ki wepat ki sakramen bat hoi shisha baro ki jing syakri ha kabalang bat ki kam yalap ki kam apostol, the works of the apostolate yakini bar khoi la te song lang bat ka Eucharist bat kini ki wei ki jing le jing kam hapo kabalang kini ki syakri ki kam jing yalap bar khoi kini ki yalam sya ka Eucharist. Naba hai ka Eucharist bakut ladon ka jing bha jong ka jing imensim barok kawai jong kapalang perkata ka tolong jong ka jing im mensim babha barok kawai udai uji suhi u tau u langbrot baknya jong ka jing yo jing light. Ya une ukpu ya ubalabam haka jeka ka pakentang tekemut hang ningis ngutu ba unlong kamet jong u ya ubalaka ha ka wei ke snong but ya ka keteng jong kene ke snong haka balaka ya une ubalong kamet ubalakalong ujing bam kajaka karu kakerteng kaying kpu Bethlehem kemud kaying kpu the place or the house of bread Bethlehem kemud kumta haba yakani kajing tim ban hab ban datrai sitom kanang bandu yo ialah kabam lano en sau weng no yakani nakabanta ki khun Israel ke kai jingjia kaba long kaba lakdau aswa kawan don yakani tinggal ban page yakani na ka kitab Exodus kalong bakandriu tukar lai pusan ini kata kebala jia pa keban Yahab bat ke keban sawan din ingin pulih kene Exodus khandriu ingin pulih pi kene ke Exodus khandriu kalong khandriu tukar lai pusan pulih pi bat kene kalong kumni khandriu lai pusan ingin pulih pi kipai Israel kilabam ya umana sau pusnem adu bakin dapoi syakari basyong briu kilabam ya umana adu bakin dapoi syaki kaput kari kanan ti adu kata kapor ti kejing bam mana ti kata kejing bam kepa salong kejing bam ha hari Israel Hakipor masyag basalong jing bam ha kipor kiban sawan kini jing bam mana kemudian kini jing bam mana tu blay ulapsa ya kini kibriu kibala ya te jutang bat u ikun Israel ya ukpu ubalawan hiar nabeneng ukpu nabeneng mana akan ni kejing jait lenti Tuki ha
ri siap lene ri kenja pan poi syaka ri kepala kular kene ka jingjia kadai kata ka jingpun I lupa ia ka Eucharis kaban sa besar ya kibriu jong ka jutang ke patmai ha ka jingjai lenti jong ki lengba jong ka ri klau ber ka ri siap akalenti jong ki pan poi sya ka ri kepala kular kata ka Eden beneng pan poi sya ka Eden beneng ka keper Eden beneng akaba kin saya bam kawai ka jaka ka kentang jong kataka kataka jaka kentang jong blei kebetulan habeneng buat kajing tua bakut ke bayi hab buat kan neru kadon ini apa ya kata jing ke baya ya dei buat kan ne kata kajing kawai habeneng kadon kiba mana badon kajing kenya Eucharis bakut juru ni ju sengau berabor ya kan ne na kitab jing pun Paul longkat kendai kedekot kendai hangta nangta u angel ula ong hanga to tho ya kan ne so kitu yakiba lakhot subha syakajing kawai syungkurim jong ukun lang prot. Uangel ulap penbuat kini kiktien kilong kiba sisa kiwan now play. Uangel upen sisa pansadon kata kajing kawai syungkurim happening. But kede kata kacaka hakaba ngi menta kiba bam ya une ukpu Eucharis ngi ap kmi lenti ban ban yai lenti ban poi sya kata ka ri kepala kular happening ka Eden beneng hangta hakaba ngin sai syong bam kawai kentu kurim hakajing kawai kentu kurim jong ukun lang brot jong blei adin jong kajing hapno kajing yap jong kamet ka laklalong ka dau jong kajing yaklat mensim nau blei tumut ka don shua kajing klat jong ka mensim kajing ade mensim jong breu bat ublei hadin kata kasawan kajing klat lane kajing yap jong kamet kajing yap kamet ka kalalong ka jingkerku kuno hakano kurkom hakata kurkom ban kanglat ya ubriu ba un hap jendu jendam ha kata ke jinglong pop ke ju un hap jendu jendam na ka jing ai di ublei ulong bostat umpa ba ubriu un yap bat met bat mensim junam Henry upenlong ya kani kamet bahkan yap kenang ba ubriu unom sya penrem junam pat mensim bat met. Delajar kata nadu kata kapor jong kani kejing hapno jong ubriu. Kapop jong u Adam. Kalakang yaki kerdop jong kapeneng. Yaki ban sapli. In sapli biang. Hadu ba kata kapor ba ensapen baptis ya u nong suspa balong ru u mesia kuno kini ngilaban pe ya kini naka cintok bokut ya kini nginsim naka gospel ke Matius long ke balai kedekat ke bakandriu ke kini ke jingcia bapli biang ke beneng ikan mau dari pikan mau kelaban ong ma tungba nganam yo sngo yo pi kelaban ong kenika Matius lai kandriu tingin ya pule kene ujisu utang suyo baptisma ulami nakawa mar kumta kalapli kabeneng kalapli pat ulayu I mensimu blei wan hiar kum kaporo halor jengu kalapli kabeneng Haba ne Adam ulale pop ki kerdop jong kapeneng kelakang no si senda te Henry ha ka jingpen baptis ya Jisu ha ka wa Jordan kini ka beneng kalap libiang
Kabeneng kala plibia. Ti kene ti hadu kata kapor kaji yap jong kamet. Ublei ula penlong bo ubriu un sakut haka nyamra kabadon ki bayap. Hakapa ki Hebrew ki ong ya kata ka jaka Sheol but tin Greek ki ong Hades tugi ya shong du hangta de Sheol ne Hades yakine don ki jing pen kela sa kaktin pareng ki pen kela hell. Andrei kane ke jing ong hell hangne kamde katu ka dujok akaba ki briu ki yo jing pen sitom junom badon ki briu ki bala syak pen rem ya ki ba lapen kre nakabanta u soitan bat ki angel ki bala haplang bat u ti yakane tin Hebrew yakane ka ding dujok ki ong ke Gehenna Hebrew Gehenna na pareng ki ong fiery pit or the burning lake. Kena ibangi lak banyu ha ka jing keren jing Jisu ha ka bangi siam ha ka gospel kat ku Matius kalong ka ba arpusan kot ka ba saupuwe ya Matius arpusan kot saupuwe ini pule kendiat kumno Jisu ulah keren sapang kata kulen sapang ke ibu so keren sapang kata ding dujok dinginnya pule kena bangi hidup yo jing syai bat ngiken mauru nang ta uong hakitu ki bahaka diang jung u pi ki balatim ki no nanga syaka ding bom julip ke balapan kre na ke banta uksu bat ki nang but jung kadon kata Jisu kren sepang ka ding bom julip Jisu ukren yetu hangi ru lung bajong kene ki jing kren ju uba kadon sisya ka dujok hakane ka jing song jing sa jong ki bayap ubreu la ban yo i ya ublei bat uap hangta nakabanta uta unang suspa ya ubala kular nadu kitab Genesis nadu ke Maria hapna ubreu hi nadu ke jing dumok jing mai jong blei nadu ke jing bishar ya ubreu hakasen benikong hakper Eden di ladon kan jing kular ya une unong suspa te kini ki briu ki bala shong hakane ka jaka jong ki bayap chua ka jing wan jong Jisu kila shong ap bet hangta ya uta mesia bala kular te kini ka Sheol ya ka ba Jisu ulah kren la ong ya kane hapareng ki ong ka Abraham's embrace lene Abraham's bosom ti ingin peja kene ha ka Bible ingin peja kene na ka gospel kumu Lukas kalong ka Andrew kuat arpulai Lukas Andrew kuat arpulai ni pule kene spang kene ke ong ju Jisu spang kene ka Sadam jong Abraham te lathok kumne kene sapang urus pat ula serus kene ke tu nagar kuat arpulai ngan pule uladon ha ke jing kordit ke bakrau hanyamra katu kadi jikap kanyamra te ula kemit sejrong bad ula i Abraham sha jingai ba ula serus ha ka kurung ju Shadem ni kurung kumta te kini kedi kata ka jing don ya kene ke jing don ha nyamra hang ni kedi kita ke jing shong jong baroar ki ba hok bat ki ba pemandru kini ki ba layap shwa ke jing mi pat jong Jisu umur ke ki pangi skutu hang ni kendiat kolong ba barok ki ba layap shwa ke jing mi pat jong Jisu lade ki ba hok bat ki ba pop ki don hakawe ke jaka don hakawe ke jaka ki ong apareng abode of the dead nyamra ngilabat ong kasi te Henry ke jinglong jungki kamlong kaju ki don hakaju jaka Henry ke jing kata ke jing shong jungki hakata ka jaka badon ki bayap kamde ke jinglong ka bakaju
kabamut ban ong ba kim yo jing kemen kaju pat kim yo jenjar kaju tinakane ka jing ya kren jing thu jing jisu le jing thokno ke ibo jisu la kren hang ni gospel kum lukas kalong ka khandreu khat khandai terter la pipule pin se I ya kata ba kamlong kaju ulas terus ulang rakumai ruspa ulang rakumai te kinong pop katkum kene ka jintho katkum kene ka gospel kinong pop ki sha sitom kanang banduk pen kuit ya ki pop chungki arpu san arpu kene ka jui kat gini la tho hang ni arpu san ubaduk ulayap padlara ya daki angel syakasadem Abraham ruspa ru ulayap balatep yu di kumta terter di kene kejing ya kerpat hang ni ngikin mau uruspa kerpat ya Abraham ban pak ya ulah serban penjau no si drop ka di kat ba kene kedon kene kejing ya per Andre ki bahok ki balayap dikini pada ki up tak jing yai sha ba nakata ka jaka ka paki syong ba enyo jing pelaj yaki but kata ka jing pelaj yaki layo tak jing wan jing jisu balong unong suspa balong umesia but haba ulai hiar syaki bayap sa shiol ban yalap e ko gospel jong ke jing pen im haki but ban yalam yakitu kiba lapdiang yu yalam yaki lengba jong ka khodop jong ka beneng di ngilak ban pule yakine kawai nakashiti syaki Ephesus ngapule kan kashiti syaki Ephesus kalong ka basau dekat niau hadu sipau sau niau sipau kane uwe pa uwe nangi ulayo pudiang kasap kerpang no blei kumbala ibit ukris kumta pisem kejeng tok kapaong menbau la kiu sheneng ulaya lambun kimrau bat ula ai kijing ai haki priu bau jisu la kiu no isyapuneng pe hukum Petrus hakasi tiba ni kong jung kalong balai kat prap kandai ong wa ulalik hiar saki bayau bangi plah ka jingya jong ki apostol wa kede ke bangi sim nak ka siti ru nak siti Petrus kalong ke balai kat pra bat kat kandai akaba ujis Petrus hi hang ni Ukraine sepang kene ka jinglek shau ju jisu kat prap kat kandai kadau balai ukris ulayap sisin yap nakabanta kipop ubahok nakabanta kipop hok kolong ba undup yalam ya pi syau bulai ya u lapen yap tangkat kum ketok Henry lapen impat daumen sim day daumen sim siap ikane day daumen sim ru ba ulalej ban yalap ya kibriu kiba habendi umur kita kiba laklat kiba hok kiba laklat jisu ulai penyalap nangta usakiu syabeneng menbau la kiu syabeneng kiu syaneng hang nil tho Ephesus kena city ke Ephesus ulai lambun kimrau bat ula ai kijin ai haki briu kijin ai banyol kiu syabeneng lembaga kredop jongka te hakane ka por jong kijing pelaj lut jong ujisu yakine ki mensim ki pasa anyamra hake jaka basa ki bayam bat hake jingmi pat jung kata ke jingmi pat ke labut hadin jung jing yap jung hake ne ke jutang ke patmai la pen kuit la pen kentang hakasnam ke jung Jesus Christ bat hangni pat baroar ki jingkerku bat ki jing pensitom ki kelalong ki basi junam ki ba yo jingkerku junam bat ki ba yo ya kane ke jing pensitom ki yo jing pensitom junam hadin bo ujisu la sait
ya takas nam ke jungu haka jing yap jungu lapen kentang ya kibriu haka ta kurukom pat kibom kiba lalong bet kibom man borok silenter kemut kisalong bet dah din jing yap jung kin hap haka ta ka kerdan dikeneka Sheol leneka Hades kumta ka kelalong kaca kasyong jika sa jung kitu kibala yap bat ya kitu kibala bishar kibala syak bishar bakilong kiba bidor ban lech sabeneng Henry kidei nakadau jong ke kipop kibarit kibaria ya kibakim syam la kala kapamut bat na kapenta itu kibala yo jing map ya kipop bayap haka sakramen jing pen yasuk nek sakramen jing pen sitom nek sakramen jing pla but ya kiba nakadau jong kita kipop kiba kilale ki hap bansha pen khoi chua ti yakene kiba ni siam chpang kata ka jing ong kadon haka bible omde ba shu ong mano remano kani ke lada peace ngutu ya kata kom ong kade ke jingkren sapang kata kebangi khot kading pen khoi purgatory bat kani ke jing batai sapang kani ke don ka jing tho jong Yohanes apostol tho jong Yohanes apostol ngin pule ya kani kade ya ke siti bani kong jong Yohanes apostol kalong kepesan khot keba khat riu bat khat nyo yo lo tho kum ne la dauno no uyo I ba upara jong ule kapop bamyam to un shuduai mut kapop aparingong ka venial sin kipop kiberit ur blai un ai jing im ya unong pop jadi kedai na kapanta gitu kibale ya kapop bamyap don ru kapop bayap ngam ong ba pidei banduai na kapanta kata kakam bomdei barok kalong kapop Henry om barok kapop kalong kebayalam syaki jing yap marbdon arjat kipop hangne uyu ane apostol ubatai ke kibangi dang keren mentaru kedai syapang kata tak abode of the dead dia menta ngi ong yakane ke jing syong jong kini ki balayap ki padang don kam yakane ke jing pen khoi ke jing pen kentang ni ong ya kata kaktin latin ki ong purgatio pareng ki ong purgatory ni ong kaktin kasi ding pen khoi te kane ka Sheol lene ka Hades lene ka purgatory kandon tat hadu kata ka jing bishar ke bakadu hakaba kata kajaka kan om don kamshu bandon ha ka jing pisar ke bakhatu en om don shu ka ding pen khui en don tang ka en don tang kapeneng bat katujo death and Hades were emptied of the dead that were in them mut kene ke jing yap bat kene ke nyamra kan om don shu ki bayap nang ta kin samilut ki balayap nang ta ki bala syong balasa nang ta ki balayap but man la away pa away kan sabishar kat kum ki kam ba ki lale ngin yapit ya kene na ka kitab jing pen pau kalau nong ka ba arpo maladang syukuran tang manga kan pulih na Bible bun ki pemngej dengan pulih na ka Bible ka kitab jing pen Paul long ka ba arpo khat sao bat khat san de la thok kum ne mo khat sao khat san ya ka jing yap bat ya ka nyamra la bread ka pungding ya ka jing yap bat ya ka ya ka ne ka nyamra la bread ka pungding ka balong ka jing yap ka ba ar ya uno breu bom dan kerteng bala tho ka kitab jong ki ba im la bread hapo kapung ding the burning lake Revelation arpo khat sao but khat san
ngilak ban pedru kitab jing start sepangkane kalau ke balai khat iwe hadu khatar maka siti ke ba nikong jong Paulus apostol syaki korin kalau nong ke balai khat chipau hadu khatsan but ya kini ki dondru ki jing batai sepang ki pra teli ki pakadu prateli ki ba long ki pakadu ka don ki jing batai la ka jong sepang kane inong batai ha kane kapor